Prije svega dobar dan, večer, kako god. Ovdje sam došla danas da jednostavno uveličam ovaj skup, da kažemo i jednostavno da nam je dosta ovakvog načina života, da tražimo svoja osnovna ljudska prava, znači pravo na slobodu kretanja, jer već 2 godine mi smo zaključili u našim kućama. Moje kretanje se svodi od moja 4 zida i moje dvorište. Ako je suprug u kući, onda mogu prošetati ulicom, ako nije, ja to ne smijem da uradim. Zašto ne smijem? Ne smijem zato što migranti, mnogi porede sa izbjeglicama, oni nisu izbjeglice, treba pomoći. Ovdje su ljudi koji su prosjek 30 godina, dakle, ljudi koji su spremni za borbu, za rat, za što god hoćete, ljudi koji bježe od zakona, ljudi koji su skloni alkoholizmu, narkomaniji, ljudi koji su bolesni od raznih bolesti, od tuberkuloze aktivne, od HIV-a, od hepatitisa B i C, znači od žuge. Dakle, koji ulaze u trgovine, koje mi ulazimo, svoj novac ostavljaju, znači nitko iz Sarajeva za 2 godine nije došao u Unsko-Sanski kanton da vidi šta mi i kroz što mi prolazimo. Dakle, ovaj naš narod, znači, jednostavno, ćemo epidemiju. Znači, tuberkuloza je iskorijenjena kod nas, maltene. Ali evo, dobit ćemo je ponovo. Ne samo, trojica su došla sa malarijom u Velikoj Kladuši, u Miralu dole. Dakle, ali nikoga sa nivoa federacije o državi, da ne govorim, nije briga što se tiče nas. Znači, za vrijeme rata smo se oslobodili sami, ovaj dio Bosne i Hercegovine. Vjerujte, znali smo s kim imamo posla. Danas ovo je gore, jer ne znamo s kim imamo posla. Među ovim ljudima, ovim migrantima, ima svašta i svakoga. Znate, čisto sumnjam da nema i pripadnika ISIL-a. Recite, na Vučjaku, sad je politika, odnosno odluka da se na Vučjak svi izmještaju, da se gore prebacuju. Gore su nekoli stvarno. Znate šta, meni nije stvarno jasno zašto su se svi uhvatili Vučjak. Vučjak. Maltene nije ništa bolje ni u Biri. Nije bolje ni u Miralu. Ali znači gospoda, isti znači pite, je u junu mjesec, ima lipa, ima znači, u vlasništvu grada zemljište. Ošli su gore, vidjeli su sve, ali gospoda hoće da bude u gradu, jer oni ne žele da putuju gore. Međutim, što se tiče stanovništva grada Bihaća, mi želimo svoj grad nazad. Naš je grad okupiran. Naš grad je pun smeća. Naš grad, znači, došli su ljudi koji provaljuju ljudima kuće. Evo vam kuća iza. Migrant je čovjek silovao psa. Video nadzor postavljen, čovjek je, možete pogledati snim. To ovdje nije bilo. Ja ću znači imati 60 godina, ja ne pamtim da se tako nešto desi. Dok oni nisu došli. UN, Evropska unija, UNHCR, oni nemaju pravo da traže od nas da se njima ograniči sloboda kretanja. Zašto? Zato što su ovi migranti ovdje skoro 2 godine. On ima pravo na slobodu kretanja onoga dana kad je došao, prijavio se, ako je zatražio azil. On može biti tu 15 dana, znači 2 tjedna. Oni su ovdje skoro 2 godine. Hvala i vama. Zdarević Jasmina. Molim.